Dobro nam je došli u jedan challenge, gađamo nešto što će biti na golu, a sa mnom su Patrik i Mladen. Ovo će biti na golu. I to gađamo. I ko ne pogodi, ko prvi pogodi taj zadava neke izazove cijelom timu. Ostalom timu. Gledam gdje. Sve vidim. Jado. Ali baš direktno pogodi. Ni pala. And his name is John C. Challenge! Pazi, sad samo moramo slušati challenge. Oni dero. Znači tu su fefeloni, 2 sačamo. Ja uzam najgore. Bravo. Ti prvi. Feferoni ne smo odmah pojesti, nego pomalo. Ne. More kako ćeš. Može kako ćeš. Ja. Ali moramo na bod. Ti prvi. Ne bod morate. Morate na bod. 3, 2, čekaj, aki prvi, čelo aki prvi. 3, 2, 1, sad. I imaju čašu mlijeka svaki. Nisam neki ljubi. Pa nisam neki, okej. Muči. Nisam još. Joki su. Loren, ubite. I? Nije dobro. Evo, da ne budem tako loš. Baš ne bude onako. Loš. Ne sve ga piju. Ima go se, ovo se. Hoj. Ajde pite, bata gorim. Ok, ljudi, to je bilo to od challenge, ako želite još challenge-a, pišite dole u komentare. Ti ne piše u biti ga. Bog, sarkazam.